پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی جمهوریوی، راهنمای جامعه آینده خانه باد امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон мазуратон мегардонем. 18 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ ва барои иштирок дар ҳамоиши муколамаи Осиёи Марказӣ Ҷопон вориди шаҳри Токиои Ҷопон шуданд. 18 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ ва барои иштирок дар ҳамоиши муколамаи Осиёи Марказӣ Ҷопон вориди шаҳри Токиои Ҷопон шуданд. Дар саҳни фурудгоҳи Ҳанеда президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Ҷопон гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта буд. ҳар кори хурд агар бо масъулият иҷро шавад ба пояи бузурги созандагии миллат табдил меёбад. амалишавии ҳадафҳо ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ. истифодаи мақсадноки нерӯи барқ қадами устувор дар роҳи рушди иқтисоди сабз ва таъмини ояндаи устувор. ҳар киловатт нерӯи сарфашуда қадаме дар роҳи пешрафти миллӣ ва тавоноии ҷомеа хоҳад буд. кишоварзӣ омили асосии таъмини амнияти озуқаворӣ ва рушди устувори кишвар. тадбирандешиҳо дар самти рушди соҳа. маводҳои пастсифат таҳдид ба саломатӣ. дар самти ошкор ва пешгирии паҳншавии маводҳои пастсифат тадбирҳо пурзур карда мешаванд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо иштироки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бинои нави маркази рақамикунонӣ, инноватсия ва такмили ихтисоси кадрҳои соҳаи кишоварзӣ мавриди истифода қарор дода шуд. марказ ба ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, рушди рақамикунонӣ ва баланд бардоштани сатҳи касбияти мутахассисони соҳа равона шудааст. гузориши Шаҳзод Раҷабзода ва Дилшод Қурбонзода. дар доираи татбиқи сиёсати давлатии рушди соҳаи кишоварзӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосир дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бинои нави корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунонӣ, инноватсия ва такмили ихтисоси кадрҳои соҳаи кишоварзӣ дар назди Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди истифода қарор дод. Давлатии маркази рақамикунонӣ, инноватсия ва такмили ихтисоси кадрҳои соҳаи кишоварзӣ Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сохтори ҳамоҳангсоз дар рушд ва ташаккули фаъолияти рақамикунонӣ, инноватсия, такмили ихтисоси кадрҳои соҳаи кишоварзӣ, фароҳам овардани шароит барои ба роҳ мондани рақамикунонии соҳаи кишоварзӣ, ташкил ва гузаронидани чорабиниҳоро масъул мебошад. иншоот аз 6 ҳуҷраи корӣ ва як толори муосири маҷлисӣ бо ғунҷоиши то 60 нафар иборат буда бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардидааст.
مرکز رقمی کنونی اینواتسیا و تکمیل اختصاصی کادرهای ساحه کشاورزی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان با مقصد بهتر گرداندن اینفراستراکچور ساحه رشد استوار توسط اینواتسیا و رقمی‌شوی بلند برداشتن ثمراناکی کم نمودن کارهای دستی در ساحه کشاورزی و مطابق گردانی آنها با اقتصاد رقمی هماهنگسازی را در سمت رشد رقمی کنونی و خدمات رسانی‌های الکترونی با نظر داشت آموزش دولت‌های بامو مانند عملی نموده در همکاری با شریکان رشد و بخش خصوصی چاره‌های ضروری اندیشیده ایستاده است. در بنا برای فعالیت منتظم متخصصان، تطبیق برنامه‌های ساحوی و برگزاری چاره‌بینی‌های آموزشی و مشورتی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. هدف اساسی تأسیس این مرکز پیشبرد روند رقمی کنونی در ساحه کشاورزی، جاری نمودن نوآوری‌ها، استفاده دستاوردهای علمی و تکمیل اختصاص کادرهای ساحوی ارزیابی می‌گردد. در مرکز 16 نفر متخصص بلند اختصاص فعالیت نموده در سمت استفاده تکنولوژی‌های رقمی، رشد دانش‌های کسبی و بلند برداشتن ثمراناکی استحصالات سهم نظررس می‌گذارند. رشد ساحه کشاورزی یکی از سمت‌های افزایش‌یابی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، اهالی را با ذوق صنعت را با اشیاء خام و بهداشت وضع اقتصادی مردم را تامین می‌نمایند. چنانکه که می‌بینید با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب مؤسسه دولتی رشد صاحبکار در ساحه کشاورزی در دایره لایحه بلند برداشتن استواری کشاورزی، مرکز رقمی کنونی ساحه کشاورزی از نو تعمیر و تجدید کرده شده، اون با تجهیزات‌های زمانوی معاصر تجهیزانده شده است که برای کار کشاورزان بسیار آسان شد و امروز تمام کشاورزان بتوانند توسط این مرکز کار خود را آسان کنند و در برابر این برای تامین امتیازخواری یک سهمگذار باشد. همزمان در دایره بازدید مؤسسه دولتی لایحه رشد صاحبکاری در ساحه کشاورزی معرفی گردیده با سروزیر کشور قاهر رسولزاده وابسته به سمت‌های اساسی فعالیت، هدفها و نقشه‌های منبعد آن معلومات مفصل پیشنهاد کرده شد. در همین جا سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده با نمایندگان ساحه کشاورزی جلسه مشورتی برگزار نموده. افتتاح مرکز رقمی کنونی، اینواتسیا و تکمیل اختصاص کادرهای ساحه کشاورزی را رویداد مهم در رشد ساحه ارزیابی کرد. تاکید گردید که این اقدام در دایره سیاست پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عاید به رشد اقتصاد رقمی عملی گردیده، جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر، گزارش به کشاورزی دقیق، استفاده وسیع علم و آماده‌سازی متخصصان صاحب کسب با بلند برداشتن ثمراناکی استحصالات، تأمین امنیت آذوقه‌واری و رشد استوار اقتصاد ملی مساعدت خواهد کرد. همچنین در صحن بینا سروزیر کشور از نمایش تکنولوژی‌های معاصر استحصالی و دستاوردهای علمی ساحه کشاورزی دیدن نموده با سطح استحصالات، صفت محصولات و امکانیت‌های رشد منبعد ساحه بهای بلند داد. در نمایش امروزه ما روند تکنولوژی معاصری برآوردن مادر زنبور سنی و برای سنی بردار کردن آن را نشان دادیم. بینید که ما در اینجا کاسه‌های مومی برای برآوردن مادر زنبور و تمام دستگاه و اسباب‌هایی که برای برآوردن مادر زنبور سنی و روند نگهداری آن و در نتیجه باردارکنی سنی آن را پورا نشان داده شده است. برآوردن مادر زنبور سنی یکی از راه‌های اساسی بلند برداشتن ثمراناکی اقتصادی در خواجگی‌ها به حساب می‌رود، زیرا که یکی از راه‌های اساسی بلند برداشتن محصولات نوکی در این بروی سلکسیونی برآوردن مادر زنبور سنی و پهن کردن آن به حساب می رود. تاکید گردید که تأسیس چنین مرکزها قدم مهم در رشد استوار ساحه کشاورزی، جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر و تقویت اقتدار کادری مملکت به شمار می رود. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба фаъолияти мунтазам ва самарабахши соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 дар шаҳри бохтар бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон усмоналӣ усмонзода ҷаласаи навбатии ситоди доимо амалкунанда баргузор гардид. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон усмоналӣ усмонзода
ستاد جمهوریوی اوید با آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمربخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026 برگزار گردید. در جلسه سرداران ستاد شهر و ناحیه‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌های دخلدار ولایتی، شهر و ناحیوی، سرداران شعبه‌های تقسیمات برق منطقه باختر، شعبه‌های فروش برق، سرداران اداره‌های راه، ریاست‌های معارف و تندرستی شهر و ناحیه‌ها اشتراک نمودند. ضمن برآمد خود مسئولین ولایت ذکر داشتند که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان جهت تامین اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمربخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026 کارهای معینی را به انجام رسانیده است. معاون سروزیر مملکت ذکر نمود که با مقصد آموزش حالتهای واقعی رفت اجرای قرار مذکور طبق سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان گروه کاری از حساب نمایندگان وزارت اداره‌های داخلداری ساحوی تأسیس داده شده به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان سفر کاری انجام داده از رفت اجرای قرار بالاذکر و آمادگی ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمربخش در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026 از جمله در مؤسسه‌های ساحه معارف، تندرستی، فرهنگ، نقلیات، کارخانه‌های صنعتی، خواجگی‌های منزلی و کمونالی، ریاست‌های مطلوبات، شبکه‌های برقی و غیره را مورد آموزش قرار دادند. در ادامه گزارش نماینده وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان اوید به نتیجه‌های مانیتورینگ گروه کاری جمهوریوی شنیده شد. ابراز گردید که با مقصد صرفه نیروی برق مؤسسه‌های تعلیمی ولایت با حسابکنک‌های برقی تامین بوده، اینچنین صنفخانه، راهرو، گروه‌ها، اتاق‌های کاری و دیگر بناهای یاریرسان با لامپ‌های کم مصرف تامین کرده شدند. در ادامه وضع واقعی زیرایستگاه‌های برقی، عامل‌های اساسی افزایش تلفات نیروی برق، نشاندهنده‌های تجارتی، قرضداری، جمع‌آوری مبلغ نیروی برق استفاده شده، از معیارهای مقرر گردیده زیاد استفاده بردن نیروی برق مورد تحلیل قرار گرفته با ناحیه‌های وخش، کوشانیان، دوستی، جلال‌الدین بلخی و ناحیه‌های جیهان بهر برطرف‌سازی مشکلات جای داشته در این سمت شخصان متصدی وظیفه‌دار گردیدند. مسئله استفاده مقصدناک و ثمرناک نیروی برق تحت نظارت دائمی مقامات دخلدار، راهبران مؤسسه‌ها و مسئولین ستاد قرار دارد. در جنبست جلسه از جانب معاون سروزیر مملکت عثمانعلی عثمانزاده با راهبران مقامات‌های اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها وابسته به تامین اجرای نقشه ذخیره‌های مواد ضروری و سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات برای فعالیت منتظم و ثمربخش دوره تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026 سفارش‌های مشخص داده شد. محمد رجب عبدالله‌زاده، شهر باختر، برای برنامه اخبار. عصر 21 دوره تغییرات با سرعت تکنولوژی، رقمی‌کنانی و استفاده وسیع ذهن صنعی میباشد. امروز دولت‌های پیشرفته به شمار می‌روند که توانستند تکنولوژی‌های اطلاعاتی را به اقتصاد، اداره‌کنی، صنعت، انرژتیکا، معارف و خدمت‌رسانی‌ها ثمرناک وارد نمایند. تاجیکستان نیز همچون اعضای فعال جامعه جهانی در راه گذارش به اقتصاد رقمی و جامعه اطلاعاتی قدم‌های استوار می‌گذارد. در دایره سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ژاپن 18 دکبر در شهر توکیو جلسه سطح عالی و بسیار جنبه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و استراتژی برگزار گردیدند که آنها به تحکیم مناسبت‌های تاجیکستان و ژاپن در سمت‌های کلیدی روانه شدند. گزارش در این خصوص. در دایره سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به دعوت ژاپن در شهر توکیو جلسه سطح عالی و بسیار جنبه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و استراتژی برگزار گردیدند که آنها با تحکیم مناسبت‌های تاجیکستان و ژاپن در سمت‌های کلیدی روانه شده بودند. در دایره همایش مکالمه آسیای مرکزی ژاپن 18 دکبر در شهر توکیو با مقصد معرفی ظرفیت‌ها و امکانات‌های ساحه
технологияҳои рақамии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии канорӣ таҳти унвони Tajik Japan Digital Business Connect баргузор гардид ки дар он як қатор ширкатҳои пешрафтаи соҳаи IT-ии ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. Директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии тоҷикистон дар ҷараёни ҳамоиш вобаста ба имкониятҳои инноватсия ва технологияҳои рақамии кишвар ибрози назар намуда масъалаҳои рушди ташаббуси нави соҳибкорӣ, ҷалби сармоягузорӣ, содироти хизматрасониҳои рақамӣ, татбиқи технологияҳои муосир ва густариши робитаҳои мустақими тиҷоратиро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар чорчӯбаи чорабинӣ намояндагони ширкатҳои ватанӣ бо ширкат ва доираҳои соҳибкории ҷопон вохӯриҳои судманд анҷом дода таҷрибаи пешқадам, роҳҳои ҳамкорӣ, лоиҳаҳои муштарак ва маҳсулоту хизматрасониҳои рақамии худро муаррифӣ намуданд. Ин гуна ҳамоишҳо барои тақвияти муоширати соҳибкорӣ ва рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманди байни ширкатҳои ду кишвар аҳамияти калон доранд. Гузарондани чорабинии Tajik Japan Digital Business Connect қадами муҳим дар самти муаррифии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун шарики боэътимод дар соҳаи технологияҳои рақамӣ ва тавсеяи ҳамкориҳои байналмилалӣ арзёбӣ мешавад ва он ба татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар дар самти рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия мусоидат менамояд. иштироки агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии кишвар дар чунин муколамаҳои сатҳи баланд аз он гувоҳӣ медиҳад ки ҷумҳурии тоҷикистон уҳдадории худро ҷиҳати пешбурди рақамикунонӣ, рушди иқтисоди инноватсионӣ ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти технологияҳои пешрафта амалӣ менамояд. вобаста ба аҳамияти муҳим доштани соҳаи кишоварзӣ дар иқтисодиёти кишвар, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ ба Маҷлиси олӣ ҳукумати кишварро вазифадор карданд ки бо дар назардошти нақши соҳаи пахтакорӣ дар таъмини аҳолӣ бо ҷойи кор, истеҳсоли ашёи хом барои рушди саноати сабуку хӯрокворӣ ва афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулот механизми таъмин намудани рушди устувори соҳаи пахтакориро ҷорӣ намояд. шарҳи мавзӯъ дар пешниҳоди Гулчеҳраи Саттор. ضمن ارائه پیام سالانه خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که فراگیری سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور میباشد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان در برابر دیگر سمت و ساحه‌ها به رشد ساحه کشاورزی در این زمینه تأمین امنیت غذایی توجه مخصوص ظاهر کرده ابراز داشتند که با وجود تغییریابی اقلیم از جمله حرارت بلند هوا سال 2025 در نتیجه زحمت صافدلانه کشاورزان مملکت سرعت رشد ساحه کشاورزی به 8.5% رسیده فراوانی بازار استعمالی تأمین گردید. همچنین سطح حفظ امنیت عضوقواری از 60% سال 2015 تا 85% در سال 2025 زیاد گردید. بعضی نشانه‌های صفتی ماکرواقتصادی را گیریم در زمره اهالی در مدت 10 سال از 70 به 77 سال رسید. یا اینکه سطح تامین امنیت عضوقواری از 60 به 85% رسید. دیگر نشانه صفتی این حجم مجموعی محصولات داخلی به سر یک نفر اهالی این از 6000 سومونی به 16500 سومونی رسید. این نشان دهنده هایی می باشند که اینها را نوابسته از زیاد شدن شماره اهالی از تاثیر دیگر عامل ها این نشان دهنده های صفتی هستند و ما از آن خرسند شدیم که در دوام همین سالها ما با یک نشان دهنده های بین‌نهایت نظارت هستیم. یا که سطح کمیزاتی تا 19% پایه فرآورده شد و وظیفه گذاری شد که تا مهلت نهایی استراتژی ملی رشد تا سال 2030 این باید تا 10% فرآورده شود و قشر میانه حال اهالی کشورمان باید از 50% زیاد گردد. وابسته به اهمیت مهم داشتن ساحه کشاورزی در اقتصادیات کشور، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان حکومت کشور را وظیفه‌دار کردند که با در نظر داشت نقش ساحه پختکاری در تامین اهالی با جای کار، استحصال اشیاء خام برای رشد صنعت سبک و خوراکواری و افزایش حجم صادرات محصولات مکانیزم تامین نمودن رشد استواری ساحه پختکاری را جاری نمایند.
инчунин барномаи давлатии рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ барои солҳои 2026-2030-ро таҳия ва амалӣ созанд. мо дар вақти парвариши пахта ва технологияи муосири инноватсионие ки давлатҳои тараққикардаи пахтакор имрӯз истифода мебаранд, мо таҷрибаи амро ва такия намуда, яъне мо дар ҷумҳурии худмон истифода барои амалӣ намоем. аз 1 тонна пахтаи хом мо равған, хӯроки чорво, шелуха, нахи пахта, ҳар як маҳсулот як барои буҷаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун занҷираи арзиши иловашударо таъмин менамояд. яъне ҳар як коркарде ки мо пахтаро мегзаронем, ришта мекунем ё ки дар заводҳои коркар ҷидо мекунем донаи пахтара, мисол пумбадонаи пахта як занҷири алоҳида мешавад. ришта мекунем, як мебофем ё ки ресандагӣ мекунем. яъне як чанда занҷири арзиши иловашуда мешавад ки ҳамаи ҷои кори нав, маоши баланд ва ба буҷаи ҷумҳурӣ масалан мавалҳои иловагӣ дохил мешавад. ба назари мутахассисон дар заминаи чунин дастгириҳои саривақтӣ аз ҷониби роҳбарияти олии кишвар таҳияву татбиқи барномаҳои дахлдор ва ҳавасмандии замин истифодабарандагон имкон фароҳам меояд ки марҳила ба марҳила соҳаи кишоварзӣ рушд ёфта мақсаду маром ва нишондиҳандаҳои дар паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дард шуда таъмин гардад. дар паёми навбатии худ ба Маҷлиси олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз заҳмати софдилонаи кишоварзон ёдрас шуда зикр доштанд ки суръати рушди соҳаи кишоварзӣ ба 8.5% расида фаровонии бозори истеъмолӣ таъмин карда шуд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. боришоти борони рӯзҳои охир ва мусоид омадани боду ҳаво кишоварзони мамлакат бахусус заҳматкашони хоҷагиҳои деҳқонии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлобро дилгарм намудааст, то шудгору кишти зироатҳои тирамоҳиро дар заминҳои лалмӣ ҳарчи зудтар анҷом диҳанд. дар ин замина аҳли заҳмат бо истифода аз тракторҳои тасмачарх шудгори босифат гузаронида бо техника ва механизмҳои муосир зироатҳои ғалатдонагиро кишт намуда истодаанд. камбориш омадани тирамоҳ ва аввали зимистон барои сари вақт гузарондани кишти тирамоҳӣ хусусан ғалатдонагиҳо дар заминҳои лалмӣ дар назди деҳқонон мушкилиҳоро ба миён овард. вале новобаста аз он чунончи пешвои муаззами миллат дар паёми хеш ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории самимӣ ба кишоварзон баён доштанд ва оид ба рушди минбаъдаи соҳаи кишоварзӣ дастури супоришҳо манзур намуданд. бо мақсади таъмини иҷрои дастури супоришҳо мо кишоварзон вазифадор ҳастем ки бо истифода аз боду ҳавои мусоид барои ба таври фаврӣ ё ки таъҷилан ба итмом расондани кишти тирамоҳӣ ғалатдонагӣ хусусан дар заминҳои лалмӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоем. чунин раванди корҳо баробари дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон дар мавзеи баҳористон ки асосан заминҳои корами лалмии ин мавзеъ ба ноҳияҳои Данғара, Фархор, Ҳамаддонӣ, Восе ва Минобод марбут аст мароми тоза дорад. бо истифода аз боду ҳавои мусоид дар ҳар як қитъаи ин мавзеъ корҳо ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст. мавзеи баҳористон яке аз мавзеъҳое аст ки зиёда аз 7081 гектар заминҳои лалмӣ дар ин мавзеъ ҷойгир аст ки то имрӯз зиёда аз 5000 гектари ин заминҳо шудгор гардида таи 2000 гектар киш гардидааст. мо шоҳид гаштем ки дар тамоми ин заминҳои мавзеи баҳористон ки 5 ноҳия заминҳои лалмӣ дар инҷа ҷойгиранд аллакай тамоми деҳқонон техникаҳои заруриро бароварда шудгор карда истодаанд ва имрӯз мо шоҳид ҳастем ки аллакай кишти ғалладона хусусан гандум дар ин заминҳо амалӣ шуда истодааст. зимни ироаи паёми навбатии худ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз заҳмати софдилонаи кишоварзони мамлакат дар шароити номусоиди обу ҳавои соли ҷорӣ аз ҷумла хокборишҳои шадид юдрас шуда таъкид намуданд ки бо вуҷуди тағйирёбии иқлим аз ҷумла ҳарорати баланди ҳаво соли 2025 дар натиҷаи заҳмати софдилонаи кишоварзони мамлакат суръати рушди соҳаи кишоварзӣ ба 8.5% расида фаровонии бозори истеъмолӣ таъмин карда шуд. ҳамчунин сатҳи ҳифзи амнияти озуқаворӣ аз 60% соли 2015 то 85% дар соли 2025 зиёд гардид. арзи сипоси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишоварзон, заҳматкашони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлобро боз ҳам рӯҳ баланд сохта тадбирандешиҳо дар ин самт дучанд гардида истодааст. дар натиҷаи боришоти борон намӣ дар заминҳои корами лалмӣ таъмин гардид. кишоварзон ва хоҷагидорон кӯшиш намуда истодаанд ки
ҳар чӣ зудтар кишти зироатҳои ғалладонагиҳоро дар заминҳои коррами лалмӣ сари вақт ва бо сифати баланд ба анҷом расонанд. кишоварзони ноҳияи дангара мувофиқи дурнамо 19713 гектар кишти ғалладона бояд гузоранд. Аз ин 17590 гектар гандум, 1831 гектар ҷамъ мешавад. То имрӯз мо дар майдони 7500 гектар ҷуфт кардем. Кишти ғалат 1300 гектар гандум ва 700 гектар ҷамъ гузарондем. Дар мавзеъ баҳористон бошед, то имрӯза мо 1050 гектар ҷуфт гузарондем ки аз ин 700 гектар кишти ғалладона гузаронда шудааст. хоҷагии деҳқонӣ абдуҷаббор воқеъ дар мавзеи баҳористони ҷамъияти деҳоти зафари ноҳияи фарфор яке аз хоҷагиҳои намунавӣ дар ноҳия маҳсуб ёфта заҳматкашони он дар заминҳои ихтиёрии худ боғ бунёд намуда ҳамзамон дигар зироатҳои кишоварзиро низ кишту парвариш менамоянд. хоҷагӣ аз соли 2004 таъсис ёфта дорои 100 гектар замин мебошад ки дар 25 гектари он боғи писта бунёд карда шуда дар боқимонда заминҳо гандум, зағир ва дигар навъҳои зироатҳои кишоварзӣ кишт карда мешаванд. айни ҳол кишти гандум дар заминҳои хоҷагӣ шурӯъ шуда барои кишти дигар зироатҳои кишоварзӣ заминҳо омода гардида истоданд. Анваршӯр Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, Ахбор. бо таваҷҷӯҳ ба таъкидҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба рӯёнидани ҳосили фаровон ва таъмини амнияти озуқаворӣ ки дар паём ба маҷлиси олӣ ироа гардид, кишоварзони ноҳияи Ҷаборрасулов заминро самараноку оқилона истифода мебаранд. дар ин шабу рӯз кишоварзони ноҳия бо мақсади таъмини фаровонҳосилӣ дар соли оянда тадбирҳои муҳими агротехникӣ ба монанди яхобмонӣ ва обмонии захиравиро дар боғот ва заминҳои кӯрам тақвият мебахшанд. дар ноҳия шудгоркунии заминҳо низ идома дорад. аз рафти корҳои саҳроӣ дар ноҳияи Ҷаборрасулов Абдуваҳоби Абдусаттор гузориш медиҳад. истифодаи оқилонаву самараноки замин омили муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди иқтисодиёт, зиёд шудани иқтидори содиротии мамлакат ва таъмини сокинон бо ҷои кор ва муҳимтар аз ҳама дар тамоми фасли сол манбаи даромади хоҷагидорон ба ҳисоб меравад. кишоварзони ноҳияи Ҷаборрасулов бо мақсади саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ бо истифода аз шароиту имконоти мусоиди корӣ дар заминҳои ҳосилхез ҳама намуди зироати кишоварзиро кишту парвариш намуда дар фаровонии бозор саҳми бештар мегузоранд. зеро деҳқонони ноҳия дар самти кишту парвариши зироат ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ имконияти бештарро соҳибанд. имсол заҳмати кишоварзони ноҳия самари бештар ба бор овард ва аз заминҳои киштгардида ҳосили фаровон ҷамъоварӣ карда шуд. имрӯзҳо дар ҳудуди ноҳия корҳои агротехникии саҳроӣ аз қабили шудгоркунӣ, яхобмониву шӯршӯӣ ва ба ин восита омодакунии заминҳои корам ба давраи кишту кори баҳорӣ бо маром идома дорад. хусусан пас аз ҷамъоварии ҳосил бо истифода аз тракторҳои тасмачарх шудгор намудани заминҳо вусъат ёфт. тибқи маълумот то ба имрӯз бештар аз 11000 гектар замин шудгор карда шудааст. мувофиқи дурнамо дар ноҳияи Ҷаборрасулов 12220 гектар шудгор ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯза 12250 гектар заминҳо шудгор гузаронда шуд. дар ноҳия 2267 гектар кишти тирамоӣ гузаронда шуд ки аз он 2067 гектар гандум ва 200 гектар ҷав мебошад. غیر از این 163 گیتار سبزیجات برآورده گذاشته شده است که 33 گیتار سیرپیاز و 133 گیتار پیاز برآورده میباشد. تدبیری دیگری که در فصل زمستان عملی کرده می شود این یخامونی است و کشاورزان با این راه می توانند به ذخیره‌کنی نمی، نصب کردن حشرات ضرررسان، بلند برداشتن حاصلخیزی زمین و به دست آوردن محصولات با صفت زمینه گذارند. اینک با سرد شدن هوا کشاورزان نوحیه جباررسولوف به یخامونی باغات آغاز نمودند. خصوصا کشاورزان ناحیه باغداران کارهای یخامونی آب ذخیره ماندن به مشغول می باشد. تا امروز باغداران ناحیه زیاده از 200 گیتار باغ‌های موجود بوده را آب ذخیره یعنی یخامونی گذرانیده در این سمت کار ادامه دارد. باغداران اساساً آب‌های خود جاری استفاده می‌برند. این منبع اساساً چشمه‌های دیهمایی میباشد. در بخش کشاورزی 1400 گیتار باغ‌ها موجود بوده. از این باغات حاصل فراوان جمع‌آوری کرده می‌شود. با تاکید کشاورزان اهمیت یخامونی در موضع‌های کم‌آب دوچند است. با راه یخامونی دهقانان می‌توانند در دوره زمستان در خاک نمناکی زیاد ذخیره کنند.
олимони соҳа иброз медоранд ки яххобмонӣ дар ин давра бояд ба монанди обмонии баҳорӣ мӯътадил гузарад, зеро зиёд шудани намнокӣ ҳам боиси косташавии қобилияти обу ҳавогузаронии хок мегардад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Ҷаббор Расулов, Ахбор. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои нахустини соҳибдавлатӣ ба соҳаи маориф ҳамчун соҳаи ояндасози кишвар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, бо бунёди муассисаҳои таълимию кӯдакистонҳо инфрасохтори замонавиро дар соҳа фароҳам овардааст. дар заминаи вусъати корҳои созандагӣ дар Рошқала ба бунёди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ таваҷҷӯҳи махсус равона гардидааст. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. бунёди муассисаҳои томактабӣ яке аз василаҳои муҳими заминагузорӣ дар таълиму тадриси кӯдакон ҷиҳати таҳсили минбаъда дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба ҳисоб меравад. бо дар назардошти талаботи маркази ноҳия ба кӯдакистони замонавӣ, моҳи апрели соли 2025 корҳои бунёдӣ дар кӯдакистони нав барои 200 нафар дар маркази ноҳияи Рошқала оғоз ёфтанд. фармоишгари сохмон муассисаи давлатии дирексияи сохмони иншооти ҳукумати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, лоиҳаи иншоотро ҷамъияти савумии кушодаи пилчсани осп омода намуда, корҳои бунёдиро ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ҳамир Амза аз ноҳияи Шоҳнон ба ӯҳда доранд. ҳоли ҳозир дар ин ҷо 30 нафар сохмончон аз ноҳияҳои Ишкошим, Шоҳнон ва Рошқала дар пешбурди корҳои бунёдӣ самгузор мебошанд. сохмончиён тавонистанд аллакай хишчиниро дар ошёнаи якум ба анҷом расонда, имрӯзҳо ҷиҳати бомпӯш намудани ошёнаи дуввум ба корҳои арматурбофӣ ва бетонрезӣ дар сутунҳои оҳанӣ саргарми коранд. дар ояндаи наздик дар ин ҷо барои кӯдакон ҷойҳои хоб, ошхона, утоқҳои бозӣ ва инфрасохтори дигари лозимӣ бо системаи гармидиҳии мутамарказ фароҳам оварда хоҳанд шуд. мутобиқи иттилои роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Амир Ҳамза, масъулияти сохтмонӣ аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе оварда шуда, новобаста аз фасли зимистон корҳои бунёдӣ идома ёфта. барои пешбурди корҳои андовакунӣ дар фасли сармо шароити лозимӣ фароҳам оварда хоҳанд шуд. чунин раванди ташкили кор имкон мебахшад то кӯдакистон ҳамчун тӯҳфа барои сокинони маркази ноҳияи Рошқала дар арафаи ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим гардад. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, ноҳияи Рошқала, Ахбор. дар ноҳияи Спитамен баҳри иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ташкили муассисаҳои томактабӣ дар деҳаву маҳаллаҳое ки зиёда аз 100 оила зиндагӣ менамоянд чораҳои мушаххас амалӣ гардида истодаанд. ҳоло дар ноҳия бунёди 3 муассисаи томактабӣ идома дошта, бо сохтмони иншооти нав барои фарогирии бештари кӯдакон ба ин зинаи таҳсилот шароит фароҳам мегардад. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. дар марказ ва ҷамоати деҳоти ноҳияи Спитамен айни замон 12 муассисаи томактабӣ бо фарогирии 2261 нафар кӯдакон фаъолият дошта, ин имконият ба насли наврас заминаи муҳими инкишоф маҳсуб меёбад. ҳамзамон дар назди муассисаҳои таълимӣ 112 гурӯҳҳои маркази инкишофи кӯдак ташкил ёфтааст. ҳоло дар ҳудуди ноҳия боз сохтмони 3 биноҳои муассисаи томактабӣ идома дорад. дар деҳаи куркати ҷамоати деҳоти Куруш муассисаи томактабии рақами 7 фаъолият дорад, ки дар макони таълиму тарбия ва зеҳнии томактабӣ омода намудан 200 нафар кӯдакони деҳа фаро гирифта шуда, боз барои фарогирии кӯдакони деҳа ба муассисаи томактабӣ талабот мавҷуд аст. бо ин мақсад аҳолии деҳа тасмим гирифтанд, ки дар деҳаи куркат бо ҳашари дастаҷамъӣ ҷиҳати ба таълиму тарбияи томактабӣ бештар фаро гирифтани кӯдакон бинои наву замонавӣ сохта ба истифода диҳанд. мувофиқ ба лоиҳа бино аз 3 ошёна иборат буда, барои фарогирии 6 гурӯҳ 150 нафар кӯдакон пешбинӣ шудааст. ҳоло корҳои сохтмонӣ идома дорад. дар кӯдакистони мо ҳозир зиёда аз 200 нафар кӯдакон таълиму тарбия гирифта истодаанд. барои кӯдакон ҳамаи шароитҳо фароҳам аст. дар деҳаи Куркат сохтмони кӯдакистони нав оғоз шуд. оянда фарогирии кӯдакон зиёд мешавад. дар деҳаи Саидқалъаи ҷамоати деҳоти Истиқлол сохтмони бинои нави таълимӣ барои 320 хонанда ва боғчаи бачагона барои 6 гурӯҳи кӯдакон воқеъ дар ҳудуди мактаби хусусии Акрам идома дорад.
از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شعبه معارف ناحیه سپیتامین بهر دوره به دوره پره فراگیری کودکان و مؤسسه های تا مکتبی نقشه چاره‌بینی ها تهیه شده. در نظر است که با ساختمان بناهای نو تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای فراگیری 400 نفر کودکان شرایط فراهم می‌گردد. در جماعت دهاتی سیدقلعه احتیاج کشادن کودکستان به میان آمد و ما کودکستان کشادن خواستیم و مقصد ما از آن عبارت است که بلند برداشتن سطح معرفتی بچگان می باشد. آشیانه 1 و 2 برای کودکان یعنی کودکستان میکشیم و آشیانه 3 و 4 برای خوانندگان و این کودکستان برای 120 نفر کودکان برای جابجا کنی آنها مساعد می باشند. در 12 مؤسسه تا مکتبی ناحیه که عین زمان فعالیت پرثمر دارند برای کودکان شرایط و امکانات تربیت مهیا بوده. تأمین گرمی بنای راهروها از حساب مرکز مستقل گرمیدهی در نزد هر مؤسسه ها تشکیل یافته به راه مانده شده است. برای پرثمر صورت گرفتن روند تعلیم و تربیت در روزهای سردی مواد سوزشواری نیاز مؤسسه ها پر تأمین می باشد. در ناحیه سپیتامین جهت صرفه انرژی برق بار اول در مؤسسه تا مکتبی رقم 1 بنفشه با نصب پنل های آفتابی برخی نیاز گروه ها از جمله روشنایی داخل بنا، تلویزور، کار بطریه های گرمیدهی از حساب انرژی آفتابی به راه مانده شده است. طور دیرکتور مؤسسه ابراز داشت مؤسسه تا مکتبی روزانه از حساب پنل های آفتابی با نیروی برق پر تأمین است. این تدبیر سهمگذاری در استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق ارزیابی می‌گردد. با مقصد اجرای نشاندادهای پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی کشور و استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه نورآباد 186 انشاءات مورد بهره برداری قرار گرفته کارهای ساختمانی در 67 انشاءات دیگری بنیاد شونده ادامه دارد. گزارش از ناحیه نورآباد. ناحیه نورآباد در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های کشوری عزیزمان در پرتو نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی در روند کارهای سازندگی و آبادانی قرار دارد. این است که در مرکز شهرک دربند از فیض و برکت استقلال دولتی و صلح و ثبات دهها بناهای خوشتر و زمانوی و دیگر انفراساختار ضروری ساخته به استفاده داده شده است. از جمله به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمان 257 انشاءات گوناگون خواجگی خلق پیش بینی شده بود که تا همین دوره سال جاری با انجام کارهای ساختمانی از این شماره 186 انشاءات از قبیل بنای مؤسسه‌های تعلیمی، تندرستی، باغ فرهنگی و فراغتی، مکتب رانندگی، راه‌های ماشینگرد، مرکزهای تجارتی و دیگر انفراساختار شهرک دربند مورد بهره برداری قرار گرفته. کارهای ساختمانی در 67 انشاءات باقی مانده از روی نقشه ادامه دارد. حالا در ناحیه نورآباد ساختمان پل ماشینگذر از بالای دریای سرخاب در شاهراه اتومبیلگرد بین المللی آبی گرم نورآباد ادامه کارهای ساختمانی در بنای کالج تکنیکی، کاخ فرهنگ، ساختمان بنای تعلیمی و خوابگاه مکتب اینترنت جمهوری برای کودکان یتیم و بپرستار، مهمانخانه، بیمارخانه خصوصی، مرکزهای تجارتی و دیگر انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق ادامه دارد. ساکنان وطندوست ناحیه نورآباد نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی را سرمشق کار خود قرار داده با حس بلند وطندوستی در روند کارهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده خود را می‌گذارند، زیرا همه این آبادانی ها به خاطر زندگی شایسته مردم روانه شده است. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد.
سال دوم است که با تشبث رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت فدراسیون فوتبال مملکت محترم رستم امامعلی در کشور آزمون بهترین مخلص سال برگزار می‌گردد. طبق اطلاع مسئولین در موسم سال 2025 در زیاد از 722840 تماشابین در بازی‌های لیگ فوتبال تاجیکستان شرکت و دسته و فوتبالبازان پسندیده خود را مخلصی کردند. در وضعیت مناسب غالبان آزمون بهترین مخلص سال 2025 با جایزه‌ها قدردانی گردیدند. گزارش اسماعیل صاحب نظریان و بهادر ایستم. 18 دکبر در شهر دوشنبه با اشتراک مسئولین فدراسیون فوتبال تاجیکستان و نمایندگان گروه‌های مخلصان از تمام منطقه‌های کشور مراسم جایزه سپاری غالبان آزمون جمهوریوی بهترین مخلص سال 2025 برگزار گردید. ذکر شد که آزمون مذکور با توصیه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی راه اندازی شده. 2 سال باز میان مخلصان فوتبال برگزار می‌گردد. تشکیل و برگزاری این آزمون به افزایش توجه جامعه به تماشای بازی‌های فوتبال و تشکل فرهنگ مخلصی و دستگیری تیم‌های فوتبال کشور مساعدت نموده ایستاده است. در نتیجه سال‌های اخیر آرایش ورزشگاه‌ها با شعار و آویزه‌ها، ایجاد و صدا دادن شعارهای روح بلند کننده برای بازیگران، اینچنین ترغیب هنرنمایی فوتبالبازان دسته‌های ملی و کلوبی در شبکه‌های اجتماعی از جانب مخلصان باز هم فعالتر گردیده است. آزمون بهترین مخلص سال تا 2 سال است که با تشبث و ابتکاری به واسطه رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی راه اندازی می‌گردد میان کلوب‌های لیگ عالی و لیگ یکم. البته نتیجه های این آزمون در طول این 2 سال نشان داد که نشاندادهای دوامات مخلصان در ورزشگاه‌ها زیاد شد. فعالی خود مخلصان بیشتر و خوبتر شد نظر به سال‌های گذشته و می‌بینیم آویزه و شعارهای مخلصان را در بازی‌های خانگی کلوب‌های خود، یعنی یک اقدام بسیار خوب و ضروری بود که راه اندازی شد و ما در سال‌های آینده نیز نیت داریم که همین آزمون دوام یابد تا که به مقصدهای اساسی آزمون که در مد اول تبلیغ خود فوتبال، تبلیغ عمومیت فوتبال، طرز حیات سالم میان جامعه جوانان میان جامعه تاجیکستان و баланд бардоштани фарҳанги мухлисӣ ва баланд бардоштани шиорҳои футболи миллии меҳании мо дар арсаи همین کشور و بیرون از کشور میباشد. در فضای تنتنوی غالبان آزمون بهترین مخلص سال 2025 از روی نامیناسی‌های گوناگون با دیپلم، مکافات پولی و تحفه‌های خاطروی فدراسیون فوتبال تاجیکستان قدرشناسی شدند. با اطلاع مسئولین در موسم فوتبال سال 2025 زیاده از 722840 تماشابین بازی‌های رسمی فوتبال کشور را در ورزشگاه‌ها تماشا و دسته و بازیگران پسندیده اشان را مخلصی کردند. ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар мадди назари ҳукумати мамлакат қарор дошта дар самти пешгирии маҳсулоти муҳлати истифодаашон гузашта тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда мешавад. гузориши ҳамкорони мо. масъалаи ҳифзи бозори истеъмолии кишвар ва ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. бо ҳамин мақсад кормандони нозироти савдо бо соҳибкорон, фурӯшандагон ва воридоткунандагони молу маҳсулот корҳои мунтазами фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. дар ҷараёни ин вохӯриҳо аз соҳибкорон даъват ба амал оварда мешавад ки аз фурӯши молҳои пассифат ва ё муҳлати истеъмолашон гузашта худдорӣ намоянд ва чунин маҳсулотро барои аз муомилот бароварда ба агентии стандарт супоранд. натиҷаи ҳамин гуна корҳои фаҳмондадиҳӣ аст ки танҳо аз аввали соли 2025 то имрӯз зиёда аз 380 тонна молу маҳсулоти муҳлати истеъмолашон гузашта ва ғайристандартӣ нобуд карда шудааст. аз тарафи соҳибкорони масъулиятшинос маҳсулотҳои муҳлати истеъмолӣ гузашта тибқи регламенти техникӣ ҷавобгӯ набудан бо дархости худ ба агентии тоҷстандарт супорида шуд. маҳсулотҳое ки ворид гардиданд طبق ترتیب مقرر گردیده در هیئت کمیسیون نسل نابودکنی محصولات مهلت استعمال گذشته و غیر استانداردی با پرتابگاه شهر دوشنبه اینچنین برای کارکرد و خوراک چاروا روانه کرده میشوند. در این سمت از طرف نظارت سودا کارها
то ин ҷониб идома дорад. дар байни онҳо маҳсулоти хӯрокворӣ аз қабили қаннодӣ, нӯшокиҳо, иловаҳои ғизоӣ ва ҳамчунин маҳсулоти ғайрихӯрокворӣ мавҷуданд. ба андешаи масъулин чунин тадбирҳо ба таъмини амнияти бозори истеъмолӣ, ҳифзи саломатии аҳолӣ ва баланд бардоштани масъулияти соҳибкорон мусоидат мекунанд. минбаъд низ корҳои назоратӣ ва фаҳмондадиҳӣ идома ёфта барои ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон тамоми чораҳои зарурӣ андешида мешавад. бояд тазаккур дод ки маҳсулотҳое ки муҳлати истифода барояшон гузаштааст аз рӯи таъиноташон ба партовгоҳи шаҳри Душанбе ва қисме аз онҳо ба боғи ҳайвонот расонида шуд. дар натиҷаи ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби кормандони нозироти савдои агентии Тоҷикстандард бо фурӯшандагону тоҷирон молҳои пастсифату муҳлаташон гузашта сари вақт бартараф карда мешаванд. ҳамзамон аз шаҳрвандон даъват карда мешавад ки аз харидории маҳсулоти шубҳанок худдорӣ намуда дар ҳолати ошкор шудани қонуншиканиҳо ба агентии Тоҷикстандард муроҷиат намоянд. бо мақсади мусоидат ба шуғли аҳолӣ, фароҳам овардани имкониятҳои нави меҳнатӣ ва дастгирии муҳоҷирони меҳнатӣ дар шаҳри Душанбе ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ ва имкониятҳои нав баргузор гардид. ин чорабинӣ ҳамчун яке аз тадбирҳои муҳими сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди бозори меҳнат, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва ҷалби шаҳрвандон ба фаъолияти меҳнатии қонунӣ равона шуда барои таҳкими робитаи мустақим байни корфармоён ва корҷӯён заминаи мусоид фароҳам овард. бо ташаббуси вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар IT-парки шаҳри Душанбе ярмаркаи ҷойҳои холии корӣ ва имкониятҳои нав баргузор гардид. ҳадафи баргузории тадбири мазкур фароҳам овардани шароити мусоид барои шуғли аҳолӣ, дастгирии муҳоҷирони меҳнатӣ ва шаҳрвандони ба ватан бозгашта, инчунин маърифии имкониятҳои нави меҳнатӣ дар дохили кишвар арзёбӣ гардид. ба таъкиди масъулин баргузории чунин ташаббусҳо минбаъд низ идома ёфта ба рушди бозори меҳнат, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат хоҳад кард. дар ярмаркаи имрӯза намояндагони 75 корхонаи муассиса, ташкилотҳои давлатӣ ва хусусӣ иштирок намуда ба шаҳрвандон 4810 ҷойи холии корӣ аз рӯи ихтисосҳои гуногун дар соҳаҳои саноат, сохтмон, кишоварзӣ, тандурустӣ, маориф, хизматрасонӣ ва соҳибкории хурд пешниҳод карданд. тибқи маълумот дар чорабинӣ 1732 нафар шаҳрванд иштирок намуда, аз ин шумора 362 нафар ҳамчун довталаб барои ишғоли ҷойҳои холии корӣ ба қайд гирифта шуданд. ҳадафи баргузории чорабинии имрӯза пеш аз ҳама татбиқи иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз паёнбар меояд, оид ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва таъмини аҳолӣ бо шуғли пурмаҳсул ва касбомӯзӣ мебошад ва чунин чорабиниҳо низ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар назар аст. иштирокчиён имкон пайдо карданд ки мустақиман бо корфармоён мулоқот намуда дар бораи шартҳои меҳнат, маош, реҷаи корӣ, имтиёзҳои иҷтимоӣ ва имкониятҳои рушди касбӣ маълумоти муфассал дарёфт намоянд. инчунин машваратҳои ройгони ҳуқуқӣ вобаста ба муҳоҷирати бехатар, фаъолияти меҳнатии қонунӣ ва хизматрасониҳо дар доираи барномаҳои давлатӣ пешниҳод гардиданд. дар доираи чорабинӣ муаррифии курсҳои касбомӯзӣ, барномаҳои бозомӯзӣ ва лоиҳаи дастгирии шуғли аҳолӣ баргузор шуда роҳҳои баландбардоштани малакаҳои касбӣ ба корҷӯён пешниҳод гардид. гуфта шуд ки чунин тадбирҳо ҳамчун платформаи муосири муколама байни давлат, бахши хусусӣ ва шаҳрвандон дар таъмини аҳолӣ бо ҷойҳои корӣ, омӯзиши касбу ҳунар ва коҳиш додани сатҳи бекорӣ аҳамияти муҳим дорад. дар шароити ҷаҳонишавӣ бо суръат ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи илму маориф ба яке аз омилҳои калидии рушди устувори давлатҳо табдил ёфтааст. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви фаъоли ҷомеаи ҷаҳонӣ рушди соҳаҳои илм ва маорифро дар густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ муҳим медонад. ин ҳамкориҳо заминаи муҳим барои баланд бардоштани сифати таълим, рушди иқтидори илмӣ ва тайёр намудани мутахассисони рақобатпазир фароҳам меоранд. гузориш дар ин хусус. рушди соҳаи маориф имрӯз дар меҳвари асосии таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дорад. ин аст ки ҷиҳати аз худ намудани илмҳои ҷаҳони муосир ва такмили таҷриба ҳамкориҳоро бо давлатҳои тараққикардаи ҷаҳон хуб ба роҳ мондааст
дар ин замина барномаҳои миллии ҳамоҳангсозӣ бо пешниҳоди хизматрасонии худ дар боз ҳам баланд бардоштани донишу маҳорат ва ҷаҳонбинии донишҷӯёну магистрантон ва аспирантону докторантон ҳиссагузорӣ менамоянд. аз ҷумла дар рӯзи иттилоотии миллӣ Erasmus+ дар Тоҷикистон муколамаи стратегӣ оид ба таҳсилоти олӣ имкониятҳои нав ба аҳли илму маориф муаррифӣ гардид. аз соли 2004 ин ҷониб дар Тоҷикистон ҳазорҳо нафар барномаро ба итмом расонида дар донишгоҳҳои пешқадами Аврупо таҳсил варзида, аз он ҷо бо таҷрибаҳои муосир, бо малакаҳои замонавӣ ва дониши бо стандартҳои баланди ҷаҳонӣ ҷавобгӯ ба Тоҷикистон омада дар ҳама соҳаҳои иҷтимоӣ иқтисодиёти мамлакатамон кору фаъолият карда истодаанд. ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи маориф имконият медиҳанд ки таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ, стандартҳои муосири таълим ва технологияҳои нав бо низоми миллии маориф ворид карда шаванд. иштироки донишҷӯён, омӯзгорон ва муҳаққиқони тоҷик дар барномаҳои мубодилаи академӣ, лоиҳаҳои муштараки илмӣ ва таҳқиқоти фаромиллӣ боиси такмили малакаҳои касбӣ, густариши ҷаҳонбинӣ ва баланд шудани сатҳи фарҳанги илмӣ мегардад. имрӯз дар Тоҷикистон зиёда аз 24 лоиҳа дар ана ҳамин самтҳо, яъне афзалиятҳое ки ҳама дар Осиёи миёна ҳастанд, яъне дар бораи тағйирёбии иқлим, дар бораи рақамикунонӣ, дар бораи рушди иқтисоди сабз, дар ҳамин 24 лоиҳаҳо қариб дар 63 ҳамкории донишгоҳҳои мо бо донишгоҳҳои иттиҳоди Аврупо, донишгоҳҳои пешрафтаи иттиҳоди Аврупо ва донишгоҳи минтақаи Осиёи миёна ҳамкории зич бароҳ мондаанд. аз ҷиҳати рушди илм, ҳамкориҳои байналмилалӣ барои гузарондани тадқиқоти муштарак, дастрасӣ ба озмоишгоҳҳои муосир, пойгоҳҳои иттилоотӣ ва манбаъҳои молиявии байналмилалӣ мусоидат менамояд. ин раванд ба пайдоиши навовариҳо, татбиқи натиҷаҳои илмӣ дар иқтисоди миллӣ ва ҳалли мушкилотҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар, аз ҷумла масъалаҳои энергетика, амнияти озуқаворӣ, ҳифзи муҳити зист ва рушди технологияи рақамӣ замина мегузорад. манфиати муҳими дигари ҳамкориҳои байналмилалии илму маориф дар таҳкими нуфузи байналмилалии Тоҷикистон ифода меёбад. ҳузури фаъолонаи муассисаҳои таълимӣ ва илмии кишвар дар фазои байналмилалӣ ба муаррифии фарҳанг, забон ва мероси илмии миллат мусоидат намуда, ҳамзамон барои ҷалби сармоягузорӣ ва рушди дипломатияи илмӣ шароити мусоид фароҳам меорад. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи машваратии ҷонибҳои манфиатдор оид ба муаррифии лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ҷаласа таъкид гардид ки таҳия ва қабули қонуни сифатан нави пешрафта дар соҳаи ҳифзи муҳити зист дар шакли кодекси экологӣ марҳилаи нав дар мураттабсозии қонунгузории экологӣ тақозои замон буда, он ба сафарбар кардани қувва ва воситаҳои зеҳнӣ, ҷамъиятӣ, илмӣ ва касбӣ ниёз дорад. ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи машваратии ҷонибҳои манфиатдор бахшида ба муаррифии лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ҷаласа масъулини кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони вазорату идораҳои дахлдор ва шарикони рушд иштирок намуда, оид ба лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии Тоҷикистон андешаҳои худро иброз доштанд. мақсад аз муаррифии лоиҳаи кодекс он аст ки ин санади меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон ки фаъолияти соҳаи ҳифзи муҳити зистро танзим менамояд, бори аввал дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гаштааст ва ба вазорати идораҳо мувофиқа гашта дар ояндаи наздик ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон барои тасдиқ пешниҳод мегардад. ҳамзамон гуфта шуд ки зарурати таҳия ва қабули кодекси экологӣ барои ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити имрӯза бо дар назардошти сабабҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва қоидаҳои ҳуқуқӣ алоқаманд мебошад. василаи иҷтимоию иқтисодии қабули кодекси мазкур ҳолати экологию иқтисодиро дар замони муосир инъикос мекунад ки аз омилҳои буҳрони экологӣ ки боиси рад кардани талаботи амнияти экологии ҷамъиятӣ гаштааст, гузариш ба иқтисоди бозаргонӣ, иқтисоди сабз, рақамикунонӣ ва ғайраро дар бар мегирад. дар интиҳо ҷанбаҳои ҳуқуқӣ, экологии лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии Тоҷикистон, истифодаи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва таҷрибаи пешқадам аз ҷониби иштирокчиён муаррифӣ гардид.
энергетика соҳаи муҳимтарини пешбурди иқтисодиёт ва иҷтимоиёт ба шумор меравад. манбаи асосии истеҳсоли қувваи барқ ин захираҳои обӣ мамлакат мебошанд. бинобар ин имрӯз аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми тадбирҳо андешида мешаванд, ки захираҳои обии кишвар самаранок истифода гарданд. гузориш дар ин хусус. таҳкурсии асоситарини иқтидори иқтисодӣ ҳар давлат рушди соҳаи энергетика мебошад. дар паёми навбатӣ роҳбари давлат дар баробари натиҷагирӣ ва муайянсозии ҳадафҳои амалишаванда дар давраи оянда вобаста ба самтҳои гуногуни сиёсати дохилию хориҷӣ ва соҳаҳои мухталифи мамлакат, инчунин доир ба соҳаи энергетика низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. зимни ироаи паём таъкид гардид, ки талафоти нерӯи барқ дар кишвар дар 11 моҳи соли ҷорӣ 3 миллиард киловаттсоатро ташкил карда, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 500 миллион киловаттсоат кам шудааст. самараи чунин нишондодҳои ба маротиб беҳтаршаванда дар натиҷаи тадбирандешиҳои ҳукумати мамлакат ва иҷрои ҳадафҳо аз ҷониби масъулон дониста мешавад. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати ҳукумати кишвар ва татбиқи ҳадафҳо аз ҷониби намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб дар асоси нақша чорабиниҳо оиди пешгирии қоидавайронкуниҳо ва самаранок истифодабарии нерӯи барқ ба таври доимӣ корҳои санҷишиву чорабиниҳои маърифатӣ роҳандозӣ ва амалӣ карда мешавад. ин навбат чунин тадбирҳои санҷишиву назоратӣ дар зеристгоҳҳои барқии ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон оиди вазъи омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 гузаронида шуд. дар натиҷаи муоинаи техникии мутахассисон дар зеристгоҳи барқии 110-35 ба 10 киловолта, ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Кангурт, деҳаи оби ширини ноҳия воқеъ аст, як зумра мушкилоту қоидавайронкуниҳо ошкор гардид. маълум карда шуд, ки ҳолати мӯътадил нигаҳдории ҳарорати трансформаторҳои қуввагии зеристгоҳ, ки бояд ба таври автоматӣ ба роҳ монда шавад, вале баръакси қоида ва талабот ба таври сунъӣ роҳандозӣ шуда, инчунин чакиши равғанҳои техникӣ низ ба мушоҳида расиданд, ки аз хатар орӣ нест. ғайр аз ин, бинои навбатдорони зеристгоҳ дар ҳолати садамавӣ буда, аз ҷониби худи навбатдорон низ қоидаҳои бехатарӣ ва сарфакории нерӯи барқ риоя нагардида, аз дастгоҳҳои гармидиҳии худсохт истифода мебаранд. ҳамзамон аз ҷониби яке аз навбатдори зеристгоҳ, Шӯҳрат Самиев, ҳолати дуздии барқ муайян ва ошкор гардид. номбурда ба таври пинҳонӣ аз бинои навбатдорӣ ба хонаи истиқоматиаш, ки дар наздикии зеристгоҳ аст, хати барқи 220 волта кашида, бидуни пайвасткунӣ ба ҳисобкунак нерӯи барқро истифода мебарад. аз ҷониби масъулон нисбати ҳолатҳои ошкор гардида протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. истифодаи дурусту сарфакоронаи нерӯи барқ аз ҷониби муштариён ва фаъолияти содиқонаи масъулону кормандони шабакаҳои барқ яке аз омили муҳим дар роҳи расидан ба татбиқи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат дониста шуда, ба буҷаи ҳар оила манфиати бештар ворид сохта, ба рушди иқтисодиёти кишвар замина мегузорад. бо мақсади истифодаи самаранок ва сарфакоронаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар шаҳри Исфара тадриҷан ҷорӣ намудани панелҳои офтобӣ вусъат меёбад. истифодаи нерӯи офтоб ҳамчун манбаи тозаи энергетикӣ имрӯз яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати энергетикии кишвар ба ҳисоб меравад. дар ин замина кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Суғд бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мутахассисони соҳа дар байни аҳолӣ, соҳибкорон ва муассисаҳои иҷтимоӣ корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монданд. зимни вохӯриҳо ба сокинон доир ба бартариҳои истифодаи панелҳои офтобӣ, тарзи дурусти насб, қоидаҳои бехатарӣ ва сарфи нерӯи барқ маълумоти муфассал пешниҳод карда мешавад. боиси қаноатмандист, ки имрӯзҳо дар як қатор корхонаҳои хурди истеҳсолӣ, марказҳои хизматрасонӣ ва манзили зист мардум бо дарки масъулият аз панелҳои офтобӣ васеъ истифода мебаранд, ки боиси истифодаи самараноки нерӯи барқ мегардад. таъкид гардид, ки панелҳои офтобӣ на танҳо ба коҳиш ёфтани хароҷоти нерӯи барқ мусоидат менамоянд, балки дар таъмини барқи устувор, махсусан дар мавсими тирамоҳу зимистон нақши муҳим мебозанд. инчунин истифодаи онҳо ба ҳифзи муҳити зист ва коҳиши партовҳои зараровар мусоидат мекунад. имрӯз аз тарафи соҳибкорон ва мардуми шаҳри Исфара панелҳои офтобӣ дар нуқтаҳои савдо, дар корхонаҳои истеҳсолӣ насб гардидааст, ки ин боиси аз серборӣ озод намудани хатҳои барқӣ ва зеристгоҳи трансформаторӣ мегардад.
ҳамзамон бо мақсади иҷроиши яке аз бандҳои нақшачорабинӣ дар шабакаҳои барқи шаҳри Исфара барои аз серборӣ холӣ намудани хатти ҳавои 10 киловолтаи LG4 ки асосан ба иншоотҳои муҳим аз ҷумла беморхонаи марказии шаҳр хизмат мерасонад, аз хатти якшоха ба душоха гардонида шуд. дар ин радиф истифодабарандагони бегона ки ба хатҳои барқии беморхона пайваст буданд ҷудо карда шуданд. ин имкон фароҳам овард ки таъминоти иншоотҳои муҳим бо барқ боз ҳам беҳтар гардад. масъулин иброз доштанд ки чунин тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ минбаъд низ идома ёфта ҷалби бештари аҳолӣ ба истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия яке аз ҳадафҳои асосӣ маҳсуб меёбад. истифодаи панелҳои офтобӣ дар шаҳри Исфара ҳамчун қадами устувор дар роҳи таъмини амнияти энергетикӣ ва рушди энергияи сабз арзёбӣ мегардад. дар паёми навбатии худ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба таъмини соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии мамлакат бо нерӯи барқи доимӣ ва устувор истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқро яке аз роҳҳои муҳими расидан ба истиқлолияти энергетикӣ унвон карданд. бо ин мақсад аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода дар якҷоягӣ бо масъулини мақомоти ҳифзи ҳуқуқ миёни аҳолӣ ва истифодабарандагони нерӯи барқ корҳои фаҳмондадиҳӣ пурзур карда мешаванд. дар ин баробар имрӯзҳо барои кам кардани талафоти нерӯи барқ аз ҷониби масъулини шабакаҳои барқи Турсунзода насби ҳисобкунакҳои электронӣ, таъмири ҷории зеристгоҳҳои трансформаторҳо ва буридани шохҳои дарахтон аз ҳудуди хатҳои барқии ҳавоӣ як қатор корҳо ҷараён дорад. дар нақша дорем дар хати барқии ҳавоӣ 10 киловолтаи чашмаки 15 равшан ба миқдори 21.6 километр нуқилҳоро иваз кардан. он низ пояҳои оҳании бетонӣ ва сарбандҳои 10 киловолтаи он насб карда шудааст ва корҳои идома дорад. дар рӯзҳои наздиктарин онро низ ба анҷом мерасонем. бо мақсади таъмини аҳолии деҳоти дурдаст бо нерӯи барқи устувор аз ҷониби масъулин дар хати ҳавоии барқии 10 киловолтаи чашмаки 11 минтақаи Пахтаобод зиёда аз 12 километр ноқилҳои фарсударо ба ноқилҳои ғафсияшон АС70 иваз карда шуданд. дар хатҳои ҳавоии барқии чашмаки 20 зеристгоҳи равшан бошад зиёда аз 20 километр ноқилҳо иваз гардида 50 адад симчӯбҳои бетонӣ насб гардиданд. амалӣ гардидани ин корҳо имкон медиҳад ки талафоти нерӯи барқ кам гардида аҳолӣ бо барқи хушсифат ва баландшиддат таъмин гардад. бинандаҳои азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.